uyu mugore mo kureba imbere yawe ngo rwose agize gutya apfa arimo kurahira. Mu gihugu cy'Ubugande umuyobozi yapfiriye mu birori by'irahira rye. Polisi yo mu karere ka Mukono muri Uganda iri gukora iperereza ku rupfu rutunguranye rw'umuyobozi wapfa arimo kurahira mu birori bye nyuma yo kugwa igihumure. Ngo ni ibirori byabaye kuwa kane tariki 29 Gicurasi 2026. Nyakwigendera bamwita Kakitata Henry wari ufite imyaka 30. Ngo yari umuturage wo muri Namakwa mu gace ka Katente muri Nakisunga wakoraga nk'umujyanama wato uhagarariye abaturage muri ako kagari. Yari kandi ngo umuyobozi bari biteguye kurahira mu biro byabereye ku cicaro gikuru cy'umurenge wa Nakisunga aho bakunze kwita kuri Nakisunga Sub-County. Amakuru kandi iperereza ry'imaze yerekana ko Kitata atarameze neza mu minsi 3 yashije abanjije ibyo birori ndetse ko hari imitera arimo kunywa ariko ibintu byarushaho kuba bibi cyane nk'uko inshuti n'abagenzi be babitangaje nyuma. Ngo kuri tariki 29 Gicurasi 2026 ubwo ari yitabira umuhango wo kurahira ubuzima bwe bwahise ngo bumira nabi cyane mu buryo butunguranye ibita bitera impungenge n'ubwo bari bitabiriye uwo muhango. Basi amujyana byihutirwa ku kigo nderabuzima cya Helena kugira ngo abwe ubutabazi bwihuse ariko abaganga bemeza yuko rwose amaze kwitaba Imana. Abayobozi bavuga yuko umurambo wose ujyanwa ku bitaro bikuru bya Murango kugira ngo akore gusuzuma rigaragaza impamvu nyamukuru y'urupfu rwe. Ni mu gihe kandi umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Kampala SP Rachel Kawala yemeje ko iperereza kuri iki kibazo rwose rikomeje gukorwa ndetse ko ikiri buze kuza kuvamo rwose bari buze kuza kugitangaza. Ngango kuri radone umugore ngo kuri screen yanyu akaba rwose yitabye Imana yitegura kurahira ndetse rwose akaba yitabye Imana ngari mu birori ariko amakuru hari ngo ruko amazi iminsi 3 n'umuntu atameze neza ndetse rwose yuko ari no ku miti. Ngango kore imari mwakiriye mu bayo karagace y'imingini Obitime News nonye ndacyari mwenye habari mwari muteze amatwi. Obitime News.